بيا كمال كنور اونلاين تي في من جرام جديد غوري بسبسكرايب كمي جرام جديد كجن شانل غوري جن بيجن يوك بكني كوكيان ان لاربان لين كجن قاسمي كتون ناس منتو كسومالياني تنبه كسودان كدوب رانكانتي ngay kon rankanti take a border bana kullinga manana ci Somalia ni jalat wana kalar dana lerode shirka mugo yana magwas me de nas ku tikarere nyal an wuden tniam Somalia chalel Somali nationals are lifted from Palo to Juba ken chaga kan ray which ka Palo shaka nang ray wika Juba chana manana chiro ko la chana kulaling chalat inene chala de Somalia ni tin shawolor a nɛɛkiɛnti ray which Karen County ke ka South Sudan ke ka kai antie ka Sudan ray which Karen County kan Somalia ni shi kan nɛɛkiɛnti wonon karenyal ka Palosh gwasan kod nɛɛkiɛnti shi kan nenen go te ka South Sudanese ni ti chuch ka gorenyal ka gadul gora ray which ka Khartoum te sho gagan wini ala nɛɛkiɛnti kan ne ko la Somalia ne shu kaden ko mo kan ne mo tela ji South Sudan tin kontin chuchi kan ka jika Palosh shush kan ka kwi kor en chitwok shiti dial wujia ka namagor dene dial do nardian luäk chikan lat chi Somalia ni jaladen go shine South Sudani tandien kod bang tishiben kane kɛɛl ka Juba ajan luäk en shine top lora ko ngai ne en wich Sudan chatekarek kan Somalia ne shop ka jan baro de DH chikan laden no bikaliap ka Juba bikaliap ka Juba lo bika longten chala da bika longten kamo rek mu we rep ne rode shikama jakan lat mu ka umreb ne rode binay ne konang da wich da chala da kuma Somalia kejen joga pai we ci South Sudan gwasre nyalli de le widi altin gorko de ne kien luäk ka kwikoren ci tore wich ka Sudan en rajame la de minister foreign affair ne de consulate ka kwi ko de na de ka we gware wich ka South Sudan mutem la rode kala jumala ladan men chakular gen gwasa mo ci Somalia ande ti ci kana goro to bi ka South Sudanese ni bi kan ka luäk ka kwiko tele rem yalti tijal na ka tinang kana ka Juba ka ke ngai kono me shalat ka gwaza pai we aram kelo to ne diala kono code ke tila South Sudanese ni code kana watken chicken gor bu ko ne dialten kon tin chuch re wicha ka benyen ke ne kon je re wika Sudan ene me chala do siang mu jek chikaman cha kwedo shagwa cha tinati kana woto de ne chirato de ke tishkam gorgano de kan nang ne kena shimwane diala kontin la South Sudanese ni tentere bere shuja manana togre which ka Sudan ngai kono no te ga michala ne kenya makuma South Sudan no kene ro dar yalka bne South Sudanese ko re which Sudan bne ka no re which Juba ke bne ka luäk ko ken ngon ken along ngai ne ne shop ke kin shop ko well wa shi ka ben re which Karen County gwada dan en shi ko ke airport re which ka Palosh ka gorin ko de kan wa ka Juba ci kuma South Sudan ya kula gujo tala ka med bu kana to mi bu kana kam ke pu bu kana kam ci chianga mo cha chiang bet ka gad ken ne tin kontindit shit ka dong kiemen chu men ngwani kana ne diala kontin jere shuja ka Sudan shikala do shirk ne bulong duno tam shikala do shine ne shop ko waro ki kam cho waro chine ralaka chine ne waro chine kalat ko bugate tenen gwasamo take interpoint benad gwaran benaga Palosh te chari alka to kan gota chari alka brama be jan godan chari alka kuma bram ben be jan godan chari alka kuma South Sudan shika South Sudan is ne karodin teno take ten kan do dial Somalia Djibouti Eritrea take ten ba human Sudanese tin kon jere wi ka Khartoum ka shangan na ka je tinna tin patla ne de kontila Djibouti kan wi den kon tiek ke Sudan ke wi dial kontin chu ne ten cha nan kare which Khartoum Canadian kontila tin baka Western world chit ke United States French kitin baka Saudi Arabia kene to cha nan ka dup to gol ko kien gwada danan cha ka jaga o de kene ken ka evacuate ke de kan kanang ci United States kene kenang ne dial ci kan kanang no man kwal goro jen gwasa mo kwal gor balok baje top shit ka mishalinga mi jiram jitu jen channel me goro jen subscribe ko goro jen ba bijin waga ne ko kien je ler dande ko ngen gwasa ma biata kamal bye bye